ngiyalibingelela ngilithembisa ukuthi umdala sizamsekela singabantwa benu abatsha futhi ngithembise ukuthi sizalilalela nxa lisithuma nxa lisikhuza sizakhuzeka nxa lisibonisa sizaboniseka nxa lisicebisa sizacebiseka umuntu omtsha muhle ngoba ulespeed uyagijima sizagijima uzaphu sevukile uzaphu kaNyongolo uyaphila umdala engakahambi wathiya ekhulumile ukuthi leli lizwe kalisoze life abantu abatsha abazalihlenga sesikhona thina abantu abatsha sizalihlenga leli lizwe sithumelini sasa asambenini ngecongress leyi siyenza okuyikho uzaphu ulembali yokuthi abantu nxa sebecabanga ukuthi sefile uyavuka liyakhumbula ababhazuka abanye ngo-63 kodwa uzaphu wasale vuka liyakhumbula ifrolizi yaphosi yasibulalela iphathi kodwa uzaphu wavuka liyakhumbula abadala abaphela ngenxa kazipha kodwa uzaphu wavuka liyakhumbula abanye bahamba ngegugurawundi kodwa uzaphu uyasala ephila siphumile-ke khathesi kugugurawundi siphumile kuzanu uzaphu uyaphila khathesi ngithumelile siyabonga.